بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nadi nyuri wana vanu haina mfumo so wakati unu ngamdona urkangarchi na chunda rurika vanu rudire jei vanu aukaya ngabu za muhimu hena mzimandasi ya kihashiri ya jue ila namni kao duwa komori hinamna wajibalia nane namni kao ngarindao harumwe mwendo wa society ya hatu haukaya ngarjuhamba inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Haukaya hinamri abe hamwa na shioni kujura basoma somo kena akili somo kweje mabani haho yodu wakao hena mrube hemwa na heshioni yewo mbedwa ile sha yeje wakomori kaunga mridungao yala mafundi watu wa dini ikawa wakaukava wakati unu kama kana shetwani kabati wono fundi mbaba kabati wono fundi harumwa darasa karchona fundi yekaya harumwe marengo yaniye subuti yerongowa msiba wasaya siuhima vanu haina wakati hahanze mwanamshe mkomori yake hamadi wanashe kago harumwe Europa haudo wanashe kago harumwe zensi za develop ya hunde haki ya shindi ya hunde dwaman harumwe daula garziombo vanu garombo zedwa izo vanu zimkinishihe shatsu liti mwambianu kaya yensi hatu irengwa otaji. Irengwa otaji ni ujinga. Shadara njeri njembabi harimwe sije uchukwa lewe ino kaya ngabo suje kaungi yo muhimu ndondondro. Yeje ijomkinisha kaya ngabo fundi aritendea. Fundi rab amini aritendea. Rundika efundi wola ngundi hona matata kao ngao hatwari harimwe society. Haunga uzuriwe ranya. Hauritendeze wanrikao dola wenzaki li rawatendeza wari wakili harumandongo uriunduko wanruwala ngo waira hana walekawa watendeza bal ngabo wanruwambao wasomo ngabo ila fitna yokaya valanga wanrikao ngwasingo hiba makritas ya diplom hawo ngwasumao niliko likao katu lazimu zisomesa wandu wangu waringozo wa maana harumwe daula wandu wangu waringozo wa maana harumwe nsi hatu society hatu ngiyo mbwani ndondo na renge mfano iho nanzoni wa chilo kaya juzi rakane mwana nyasi wala ya rala hito mgujo mrehemu basi iva parihana wandu mengoni mwemrikao hakizewa yende haruma ya mahakama hukaya wode mdu ya suspect numero 1 yohamba suspect numero 1 yodeshi mahakama basi hiyo kati za mkinishiha wakati akaunji yopirizo so mahali akaoveho mahakama basi hizo hatilwa kanguru sibai harusu ambiyo kisha wakati ula uo waka wandu wakafanya direkte ila wakahanalize sibai wandu wahe diaspora wajusiza zenogozila shasi isi wasaya tuwanukano wanoana anda mwikangu wajuwawe logique ya ndongo jazila za mahakama jazila kama ngono mahakama ndongo zimkinishi wanu rikao ngo harubaze rezo sosio wajuwao izo ambao kaya ngo atingo handa wambe ndongo ikao za kibatani bora wa hevale ndongo wajuli hanao izo sari wa hanti kao wakauza mbanadi sakarja wajibu wala karja ka bandu wachelezizo akumori yeho na nyeso wazambao ikana mnadu tumbabi wakati akahendea direkte hiyo vakambu ya kayawo ya uzisiyo kaya wewe deje ngono je fikira hiyo ya hukaya chula kanguru ani diskurika uha nguoneso wuyi ukaya ngabo wuyi wa hema hakama yokaya wabanda zemduola ya romruhitwa
alafu kwa mbazizia ya dunia kwa jamuna ndizo yahenda yahamba zirengwa tena ne diaspora wala waheze blog na wala wahe ze directe zenugozila wazitendeza kwa zambao sasa rejei tena isantajabisha kao sintajabisha sintoa machozi tishia mwanamsho hatukao miongoni mko siu dailie mwanamsho mko morenga mziriyo nawe zorlova zambova ikao sutene wanashi wakumurika wao jibe makandida taunda ziri za kifawu marmenti ya hatu si wasaidia sisi mbano kikao intabisha mwanamsho hatu mwanamsho hatu ambaye yafuka Futuma Muhammad Zain awei mrukao ambao wa mahakama ani mru wa justice mru wa droit wana ishele ila intervention wayamba ila dia songeza mimi na kawima na shangaya na la mdudu machozi yandison roha hasibabu na ishema kalima yao ani witi faharidini Faransa ikao gujihadayo ka hasomo na singar jo kaja soma hateze alama ngamzigo nao kaja poro fanya phrase complet kaja poro fanya phrase da Jumatul Mufid ya Shiarabu vatinokaya hala pizza kaja poro fanya phrase lo complet vatinokaya hala pizza ani na mangali mbavi wo hamba hasomo no deja ngarjua wakaya za alama za Amerika au hasomo mrujua za alama zahe naye izo ya hamba ani mndungono kazi nukao uimrikao ngebana harma mfukare alovan sasa ngo yamba au kasjaparo dunganzia shano go za malapizo bata zono komo haukayovumbua mahala yasome ikanga mwananya wasa yako yena wasomea harma le bavuilo la Egypt basi ila malapizo ngehema hamfukari ala walona yo wakamzima kafanya comparison ani comparison ya likoli ya kiplefusheo mahala alikoli ya kiplefusheo ye hamba hindri hamba ye diploma ya haisomea harmenti ya Egypti nadi ya pwasheo yani hafikiri na vale mruola zilanda rabu kaja paro nda Egypti vale mruola hafikiri izila zambawa rumwe diaspora wambao mafundi ndala mafundi wambao mafundi sibai kwa somea Egypt nani wala faharidini nana wasai tena santu mvumbaba kaya wewe ni hamba wakati maksus bala waregezo kaya bala Egypt ngabolikoli ya upuasheo hani baada za diplomu wambango unizo wahondana nizo Egypt shabala za diplomu ila diplomu za upuasheo halafu ile ndio kaya wala waloko mori wapuasheo ani wanzo warongowe waji compareo ani waji compareo na wandikao wasomea harmwe glikoli ya upuasheo ilo Egypt haukai izo ishia wala nazoni wa Egypt wasomea Egypt wambao nizikao warenga wazito rohoni ya wale winu kinyume ya sisi radoshi ya Said Mufti Twahiri mguna mrehemu izo ya dohamba ukaya Egypt wana likoli njema habura kaunishia she periodi leviri ya generation ili wabasa dosha ukaya fundi fardini wahasoma Egypt ukado hulo ilikoli ya upasheo halafu gwarengao zenu gozila gwazirumiao basi wakati yakahamba wakahatake ya ukaya zila za fanyishiha ila tili heli za mkinishiha ani rele wakawala mwanadamu kao ila dehela hai ani wala mwanadamu mpasheo wala mwanadamu katina uwezi katina msomo leo tani haisha hasomo upasheo shesha nitajabisha leo de mananya siwa izaina futuma ya subuti yakubali haruma radhi televizio kao boya zambao ngami hunu Angleterre banulo ban ngami hunu Londres wakati lonu wakati yakauzama ngami banu mtukauzishi wakati yakakaula hanyani hangizo bane ulo Marekani
haka ulo Faransa kuchozishiha manga sivanu vazima ngareshi yao ikekaja Mwenyezi Mungu yasitehi haziha kwezi mwana mafutuni zaina elewaho kaya kabati article duniani yaonesa hokaya hawilo na droit haina mrulo suspect endangalie hena mrulo suspect yendo haruma mahakama ye mruola katina droit yaonesiwa wakati ajoka ndo mahakama bal ukhtalifiana yokaya yemedia injie ijue njio mahakama hatazoka wakipu ya hatu wakumori wenji walona usiu bali ngagwasaya wachona usiu shawajibi wa warengo opportunite ike ila nzia wa ibali yao atake Dauda ya balo henda bala ingo fikiru kaya zifamiza hao hauye masuporteur we parsem ruola kwa jumba nafasi sibahinga bambilwao ngabwanduamba kama hakomori bala kati mema wala kwa jumla jeza ingo fikiru hokaya angalia mbabu za hipotezi hizo ngabwambao mahakama kwa nahangalia za nogozila ngabwala walono tungu ya ukaya wala mwana hao ngabwala masuporteur ngabwala wandikao uhanze sport wesha kauli wa ngo fikiri kamrujuo kwetwani yaje yambilo kaya wewe wavuka wajana mbio kaya ala mahakama ya nrabu hawewe buraia wambaka kabati mahakama mimi fami ya hemru ya ulwawa haumru supporteur ngozanu kaya ekaha hundu hawashi yemdu wala kujumba nafasi ancho hambia zangu mimi rakudo wakati ze machi zalisiwa ridepase mapesa atuka mashashi ikao haini wakati sana kanti waro machi si udepase kiasi ya 2000 euro si henda ya federation ya mpira wa mdu kasina wandu mfukari kangu wanjo wendo tere shaushi buti wende warinika biye ya wandu wa ilibasi warinika na resepasi ya gari zima lijweli jie hotere yema gari maidi yanjo yanjie varudi na staff yanjo wake wandu mfukari na mapesa ya saya heze biye ntano za wandu walikanga njozi huleza zihizi tano ili wengeri wananyawa lotrubini na nawili zao walo harume plato bao ngwakawa rangu 10 heures rekomparango mpirango rao 2 heures haungo rao 4 heures et studio walo plato lasha kafi waki hapo 2 heures 10 heures ne 10 heures hiyo haina wakati rifanywa match abunga bo depense zifanyisi hao walo plato waonga bakao kajuza maji wakati ngo wafanywa command ya shahula shibali wao wamevite wajawaba kishavala juma utofurahi na utolindia ne laza ya ulindia kipu ya hatu nane wala wando terevao wabali yao kashuza maji na shahule kao sandwich kao ngazi komande wao wabali wao mwaze kaji wali wakansi vala rangu 10 heures za asubuhi hata mpaka wakati mpero joka uhisa na bali nikiwa biye za wandu waidi basi rinikiwa na lese pasi ya gardima basi walo hunu tena wahafiliha na stream ikanga njoke na internet joka na pisa ilishinde itowe makalima ya hatu itoweze image ridirende harma plampe ikaye kipu ya hule machi warihaza se image ridiri angalie ya sa ya walo hula tena wakene mbandongo ikao wajoshinda wa couvre ekari balili wa hula ani hazinji sifanywa renda harma mpira ndo ra chonge kipu ya hatu rikema premier harma coupe du monde wanasijana wanyimeni wachungula wa haja wakubali wa haja wajewaga le kipu ya salakanti rakanti rangu 10 heures za asubuhi rifurahi rijibiwa riparemba supporteri wende
nguna jazhere RSM 13 bao wapare ma supportori wende harma match wa wende ye machilari hundre fura harango da katiula kompir hondi so host mizi hono siza zero hozatu zirende ha kazi ngariwo nao karjapo na furaha ya rajilia rango school hone damu ya sabonti wana supportora mandamu ya dandasi rampara sisi ma watangazaji ndione damu ya hii sabonti kama zero sibahi yangweka hafariki dunia hasibabu mzinga wahele jeshi la hatu lichomrwa hiso komsa ngofikurika ya abo sisi kiasi ya 2000 euro za toka hangamia ne furaha ila ya toka henda na wara elera ila ngofikurika ya abo zero tatu zikama kini ngofikurika za tuko hatu kaza zero zatu kaza kama kini abo watu hofanya hindi sisi zero zipaya ejeshi wala gemru hamparisa eba mradio kaje o tungura kanu katu wo holilwa supporter hamanda ule engeri parasa supporter la radio mfanyia na tena ngamrambia okaya hata nyima avuka mbaka kabati mahakama wala ndo kwa chiku hamandabu yenge bala tungurusha hawashi sione mria rivuzi angalia 2000 euro uheya ne furaha rakaniyo mndu mzima to jaisise bonti ya wo supporter yenge bala tikabala e kamera yetu mpaswashe hicho sana jamani mfilme tibwena fasini mwone jao timtengela vuni bala mtumpaswashe hicho ha kamera hauna fuma hauna remember jine haugetikana mzingana uvuriza no borawo tumbu na kanua bala watu kaukiruoha yenge famia hahe ye mwananya hakabala hamono ya balu henda bala ha profiti hanja bala renge mzinga ha msisiza hamba chikaudiba hawe ma supporteri wa uramahula waje wavuriza bala wa mrahicho hawo wa mruma yende afanye zila wajoka kujenda rifitini yekona humu elimine bala raija usiswa rongo yes dhamana he mahakama ni hafadhi wa hati kanuni ko proteger prisonnier no protege wanadamu wasaya wa hati kanuni kaya hena mruendo bala yekaonesiwa wakazi wandu komono wakati yendao njabade ke mahakama ya hisa wakati yendao halafu na Angleterre wana magari special ikao unude mfano wa hema prisonnier kangwe ndwala mahakama ikao le gari wilo ngalitiao yenko yele gari buhari yabo bakakaji koroha shabu hatamre mabala ya wangalie mukucho na griage katsumona katsonja prisonnier na watu la gari la blende ikao ngalidungwa na polisi hodingoni no bora mtu atijoshinda harenge foto mrugo kati msihanja renge foto simu kashindi aparisa foto kaya mruka shindi ya ode mru ya lobu haribala foto e bisimwe birao mruka tushida hata foto yani Paris ode Faransa de Mgereza ye mfaransa inde magar hao blende kao mruka tuone prisonnier okaindi ketu ina ruhusa ukamria muone ilaho protege hindi na ke criminali hata ikelewe inu buzaina wamba we avuka kawo ngo presentensi ya hatu usubutu upuwe meti ya hao shehena mna hiyo wewe tifahari dini hao chidole amba ya DG harumwe mahakama ya kana kamera bala sanda wamba we avuka wanadamu nga video wanadamu ya dona haya neze hazinu okabanu ngabo hazi yukale mdunga njia ya isitehi ekabuka twanza isitehi mnato isitehi hazi ya wandu nele bluzo la wandu ya renti ya hazi yonda tupweshe yo namna ila ala kulli hali ukahishiliwa ne dunia karazi baitini heli mrika ujipwashe wekapoi hazi ya wandu sheo zilaka zambwa mrujola yekachobula mria mwana radi za handani yo protegewa
ye protegewa patike mruha mmono ajojia yafanye yata nduvuriza yuruvuriza magaya ikandu washindi wangu mmono mrujola halafu subutende haruma media ukenzi udwamba ndongo hamada zila no ngamripawo she ngonyosha hatu eni wakatile himo bandri mdailiani na mkerazi basi ndongo ngazione so haya ikane mnduge na parti politique c'est bien jodi zoromba mkena zewe ngama mawanashi ma politicien walo haruma ze opposition ngari wankurajeo maudu wajeuli hewo soni ikamnuge opposition ani mrinabali parce que banu mtu aminu kaya kabati do amana wa serikali yajo huja yajo subuti yanike fardini do amana reka opposition rekati kabati kwa sajo ne sehel hae haune somsomo hae haune sehel ko yoje exprime ukayeti mrika wa zaruba mri criminali mrikao ye damu ya hae ya criminali vanbesho hamba hali hasoma ulu diplomashi na jana sha ye damu ya hae ya criminal kanu ju hamba ndongo batina kanu go zawrahi chaza ula please ani ye damu ya ke taru massage ani ke taru ma mrikao hauba normal ngena bulo ya manke besho hasomo haunduze diplomashi sha ye damu ya hae sangi haruma aggressivity ikani hata wo wade uhamba mruha mbilwati lola nyama wakati yoenda mbamdwati le nyama ya mbuzi wakati mbiati le nyama wakati ila yovungwa ye ferocity ani mruha wa usiumwinji yovunguzi wati le nyama bana hindi ye ferocity kangi yo inji ya mndu langu ku aggressive haku wandu wala ukana wandu special wandu wa trete kautile nyama parce que abo siku ya jola nyama yambwa yabo kati watu joka hamambwa wiyo haulale nyama ya paha kai ferocity yambwa na paha haunyama kaushona manyo yo inji rahana nyama yankuhu haunyanyunyi yanyunyi o hambwani yankuhu yo hajumna nteremtiti kungunku mana nyunya abuga bazentiti ngabazenku ikaija yagonzi ngiyo hambani ani yodo hadaraja nyama shilo hu haku ya ferocity ukainji shikaija ta nyama shilo na manyo hamalanda haundo goza sate na mru hilo yuhenji ze ferocity mru kanotungu winji mru la nyama inji yechondo kanotungu abo wandu wala wona wade kao ye ferocity hela i domino wengwe ye wakati yanzu yafanye na yarongowe sakana do tumize mirongozi yeto kajumo la pizza haujumo shesheza banongo ntiti yoto do mhafirishata ila do wade konge bidu ya trete wa huo wade wa ferocity alafu yoda kajano nike wochi dem ruo waje dom dunza opande wona ruziya dingo narinje babu haro mva wasaya wahusu okabanga bodogo mbili ranzori zivungwe bana ngari vungu wao upande wahe ekonomia Komori hoka yanga mu politiciens ngo ajitrompeo yode shini hozao ngabo ma politiciens ko wakati ze parti politique zino kwa ukatufanya ze kampani basi sisi wasaya sido wadunga matolija urangalia sido uangalia uka shehani wa imbikao handibi wakati wa jio pouvoir yafanyiliwe mahaba ni rais wa daula na nao yafanyiliwe rais wa daula mahaba wafanya hazi wazima raona zirutazalawa mndu hamandu la shakafihi rimshukuri ho kayari wono kangabo ngafaliki ya politiki kauri divi haruma serikali ya zali na de politiki ya zali kawombira ka president ya ruma mahakume ya jaroha ya fikiri ya rejei ya bugeda mba uwezo mbavi imbanuko kandivi wingu ne shevalisha shahidi na mangali mbavi izo nambao ka banka batino goza kaya ngansutene muru sana ngalio ideological hausaidia mbavi Komori sisi promotion ya hatu ngamjeuza mbaya ritabiha za msinadi rifanya redouble ma generali nagudu wakati ya madawdala ya rala hita hata ije honda sipashi ya titawa tende Egypt basi wone ndahula silitsija Faransa Sorbonne njafanya mezi mishashi vala tishe wala naama ikaurika klasi nzima bala tsaze tsifanya mahami tsanu bonje ay mahamine bonje mahamino honda mitsanu bonje
uladu wakati wa mbokaya wa hunduzi baki na mangale uzulumifu wa mahaya hamadai hiyo sibahi wonaja hudu Angleterre sizatirejeziwa sablange bidufanye remizanivu ya mahamine ya kamili haukazila raso mwangula ani do wingu na chevali shansi andikavu kabala risomo ngasina baki risomo riparsaje baki za hatu ngasijau urijara mlo kabala ngani zero rejeziwa mahamine ya kamili ochofanyiwa ni ilingane ingemdo ajamba hakubaliwa hende university lewa inu wako bora Rashida Raparisa heshaba shahera is oi ikao hatualia fikira ukaya wanazioni wale tuzulumi heba ni hangu nane zi generasi wazizulumi hao uwade kwa tingu henda noenjeza uwade ngwenjezao ushupi haruma za idara za serikali ngazendao noangamia ze frakturi za daula kabati yendao kabati ngo yendao na balanga sina guvernora yangaziji anzuana mwali lewenu tishia ya mbaye bije ya unumaha ikamba 75 milliards 75 milliards basi arokaya ihe haku sanga wakati kao ika wakati wabire kaso asati kwa 50 milliards so mahauni ihe ke rende ya 75 milliards basi wakati wakaya ila politique de politique ya ukaya badoka ma president wazisiwa nani ma gouverneur ka tidema gouverneur walwa basemana bakabati ma gouverneur ngama wakala wazisiwa saka bachala ma gouverneur wadoka naze kutamuza hao ira iswo hao no kaya kairi eshiari yashinu nshitowe hakaya yeswa 75 milliards yinu yahebije onu maha abeka ubidi ngazi jawanikiwa 30% maor njuani wanikiwa 25% wakati ila mali waubo mga hivenza ngwanikiwao 20%. Tabo yonda ila bije ikaw yanyisi basika yende yanyisiwa inikiwa e gouverneur mgazija ila 35% ila 30% yahe basi ketu shinda ya libe mafundi ketu shinda ya liba wala wandu wahahi wafanye haji haukaya yebije ketu to shizahar mamaha ya liba langu ni kwamba 30% ila 30 miliari ila basi 30 miliari ila ketu shinda ya liba kachu fonctionner gouverneur ya hahe ni mafundi wale bavulila ketu shinda hata yafanya mbarongo kwa ya juhamba iva hushapare sifanye riono wakati ya he ma gouverneur wao yeheli nti hatu yaka mruna rango katira yehema gouverneur naba na mruna ambe imbadogo yafanyishi harmonsi yake mruna yambe basi shi ashehani hambo kaya harmoye ndogo ya zambabo haone sokaya ngwanzu ya jonese maudu ka hundre pouvoir yani ketoma ya mwana he shababi hani ya ke karibu ne mashababi haduwazo ka mashababi wale ka hendi hawa wono wajohumnika mihima miraru uhonda mine uhonda mitano domsomo demba hazi deze projets hao deze sport walonizo ya hesababi ya zita hao wendo angalia 30 miliard wanikiwazo kazira kaushinda zijibu yala mahutajio yahoana zioni wala kazina kaushinda zilibe ya gouverneur yaho kazina kaushinda zilibe zifanye pare kwa johamba bursu za wanazioni wa demandia kangwa nzoni wasome bonje izo ndabu ngoto wa hadaya izo ndabu za utigo wa hadaya wana wao wakadoma ebije ya haku aweka ebije ija abonchu vumbwa sheha naye tishade wanu wa hena movement alawe wao de politiki ya waloni yokaya na rifanye ze serikali yamekuwa ni maguverneur wani kwa hao ebije hao wajere ebije hao rinike mamera wajere ebije hao na mwedo angalia haruma ila 60 ila 20 ekale we yunu ila 75 milliards ya tolwa kale we yunu jam kinishiha e 40 mil
ibakisha ila 40 miliari ila ngejuka ushinde ifanye watanga mpango ka ufanyili wanja nikambise ula bolero ufanyise hali yabo haonesa yeye 40 miliari ila ngejuka ushinde ifanye kujibula suala hilo na mwene mwangalie bijahe utie pare ya mji lishekombe shabetera jana ye mapesa yao raliga ye jahralinga izo milioni nga ye fwaye ya mji haumsiri wa mji mu hawezo milioni nga na mangalie iwandu hazi walibao izo milioni nga hoto wa humsira to jotimu iyo michango bingabi yafanywa no mji kuyajuhamba pare za nzozi zingise daula na nyumba za nzozi wahwa na hazizasa ya za nzozi na misafara ya nzoe ipange ya hema ministri wa nzoe de place wenda harumache konferasimo yema pesa unga walaunda huu imana baparihana wavasa na vyakanga wa politiki ya ukaya imbavileliyo 40 miliari ila irengo ayunjilo abantu bazima ifanya lebundo la heshe wa shanzuano zipare mziona ozila ihisa wajisabwe mbabi ya bakisha abo tena wadolenga wangalia eni bantu balo mbahindoka imapesa ya bakisha ze 40 miliari zila ngazirumishi hao semana za wakati ya kazi 40 miliari zila za tukobakisha hatarakana deficit kama jakobakisha hata dabu ya kaya governor ngazijane mjuani mumali waniki wa ena mzimani kwa 35 miliari ngazijane kwa 35 miliari 30 miliari ni kwa ngazije mwali hani kwa 20 miliari mjuanani kwa 25 sha wakati ula wo atawajonikiwa ketushida ya tosha wanrahazi kwa juhamba bwe na mrambie ikaka bale jamba msaada bahata ngabo wakati ngamjoshe ile kwa wakati wa kilid harma nganjoni kayahula ti kati jikunjeze hemji wahe mbajini basi baka imamu hakauswali katila imamu hotimize surati al-Fatiha wanduhamba amina basi wakati yatimize wala dhalin basi wandu wacho umwenjocho jwa kati ula enambacho gisa uja ibalaka ujuza ka ujende ukakwa japaro kwa jado na mwenje sio kati lewo na mwenje uja washanga yode helensi ya pia kaya hata kama nganimnikoli hadi siasa umwenje wakabanu gaba wapasu wamenyeha sharcho ishakaba tula mapesa direct cash ate mwana president hendi ha hulu mrajine hulu mrajine hareje ima pesa laga pari hanonda hu yoka japarwa ngabishio ka president ngupashio hena usiku ate kwa mboe kajabide ende kandida ukaya katingazi katikomori ima pesa laga launda hu ima pesa libo wandu hazi wanu hena mwezinga launda hu abwana mbo yala gasipiwa na ngambanga gasipiwa nao yala ngapari hanaunda mananga mba ngurumio zemaliza dawa hale bana bachuka pari hamali ya dunia ya daula Henry dabu ya kaya is politiki ya baliwa ni maguvernor ne yezi ya kimekoa ni inu keje kauribela namba bahanu yaboti bana mbokaya iraisi wa daula inu ngebidiwa ala kuli hali mwanama shehani unaleshetwa ne politiki manati wele ukaya uwanzo na unafikira ya ukaya kwanzo saidiwa uangazija usaidie shakuna ushinda paske kauni kuweka 40 miliari ila hamafanya hazi njema mwafanya hazi njema ukawede kina washinda warfanya mna ramasaji mbema rumwe telekom wala wara masimba baru mwe poru mashinda mwachanganya mwa felekecha ndio maana waparcheso wa 5 miliari inu imba hazimu ashida mwachanganya vanu ikamwendo anja mwende uke guverneri uni kwaze 35 miliari hizo ujibambe gazija abungo jwambi majeno sindabo yabo hurudi hangari lawa la maguverneri wale wende wajichanganya hulo kama ngumana lawe no wanikiwazo abunga mzude mwana ngamwambao mwana mkumori ndabo
abo tafadhali urejei harumwe politiki boibalia ukawede kina mwabalia politiki inu ukana mna fikira mrajine urejeze fikira haho ila babo woneka e politiki ya bali wanda inu ukaya leonika wa governor wafote wao sema governor wao izo fotokopi wazamana wa hekoma telekomo ya holoni yo hiyo muhura na governor wakatilono governor lo wakatilono wo unu uwo ye hamba wakala shaka bachi governor kango ndo alikuwa abize kucholiva jabo kango li wao mshahara wao yeye nguliwa ngeba ukange na sirene shao governor uliwa basa kauchi jo hale huko hale wakauni rais wa daula nana webo shehani njamrambiazo kaya narumie sheria shinu yo kaya rimnariele rimunjile bazima warda wachanganya babu ya he dwani wakaniyo kwenda mwachanganya nemba bia he telekomu waka wananyo yakabala mwachanganya raunjiliana rahunda kaya inde singeza basa zenjia hizo zendao abana no kaya ya politiki ya bali wani rais wa daula ndio ahaku ya mwanamkomori ya kubalia basa hata wakati ikagawa party fikira za ukana party au fikira zinrojine ujiprepare kuda basa uriconvaincre hata ya mahamitano ijao uronese se gwainu ndio hama wanadamu wale mahusuda heli ronao na sigashina toma ekayaye inde hawashi henchi hata abasa ukatilonu unu inde hawashi sibahi vede baka izoralinga ananuka ya 1,2 milliard zakarudu si jusi war me budget ragu 2016 abonu mahada kwa kaingeza haku mondoka to kama yoka henda saidie majueri ye hali zikahumkinishiha busheha ye 1,2 milliard ikahu changia ishindie ndege galema irenge majueri na entraîneur wabalia wajabonti juhatu bonese ngwane somwa na mkomoru zazo ima pesa alajo pari hanihenge politiki wakahivumbu wabaloka ya engemu kamu tianziani ya holewe yinu mwananyuho mapanga fikira nzima mruli ende hatrompe mruamba titrompeha na nrejei shauti jahunguwa uchongeza lewe yinu mhada ya wanrajine maadui wajawari gensi yinu tena wesisingamani imano ezo manayongi ya hanyu wakanga mwishozo wambao ikamja mransensi niangamia ihundwa ni wandikangwa nzogo sizo manahani sisi sharimi sabana sisi makartina carte za kipolitiki shanga sina utangazaji unu ilirambe ndongo nzima basi rivendule mwananya kweli leo numbache ndi hadalwa ni mwananya politicien hajahamwa benduka inubwe na balawla na bula mndri hizo ni za rehimi sabana rimwambieneza kweli duvenua izasazavira lewenu uchikubaluka ya avuka wemri hamba zaini yamba ya avuka hende metra zaina yende yambuka ya avuka ya subutia jeram yokaya ya halalisho kaya bala mru prisonnier timpaka yendo harume mahakama woleka do bazuwa je surwa andaluka ya yo yondo ko clearindo e zeno gozila zikensi harume chani hatu yani zikensi chani hatu zikensi mwana mkomori zikensi harume ya binadamu wafikiri kazi la kweli ntikao ngarjida hiyo kasisi ukatirilo nu rinjia harume historia ya dunia sisi ukatirilo nu dorilo mnanti mtiti hamadashi yashinda ya lo president wa hinu yo hawashi ya mwadi wachisorone ambaye nyimbani wachumatumise milio habita ini kontina kamili shawari shite isho sheo shabili historia yanjia yoka yenti ya hatu dia kaubalia i Afrika ya handaru mweje ve isho sheo ye historia ya henti hatu ikawa itendezo na raisi woi yaridi na historia hatu yende ekomori ya kaubalia handaru mweje set wado participe izo kajaka haru wakati wa heze ma president Afrika wakabala umandoni isho sheo yenti hatu dia balia no zijili ya wakati raisi wale ishoshe ya ribelia harbi tena hata hivisha kiasi ikaongeza 1 milliard
1,2 yakatoifisha yasaidia nchi hatu noboresha nchi hatu ikai miongoni mwa zensi mono renda arme coupe d'Afrique de nation apaka renda arme coupe du monde ihe ekasis zesprit za hatu za watangazaji za hemavuka ni maraia za nivo za hatu ngizo zero kartushinda hatarajo shurilonisho kartushinda hatarajo esprime mriendo tunde za esprit za wana wakomori ni heliwa je esprit beo na mtokaze satellite za dunia zirifaliki ani ziakili za hatu zindoka banwana adamu kwa bala lafije la koka shabala na chona adamu hata temavuka hata majournalisti wachorede majulungwe yabuka mchona kaya aningampuwa wensi sheo valentia hatu ya Honda ani narsane yulo namba ujizi mungu yake hosoni ya uchuju wawe ya atrishe ya bwenda ya atrishe ya kaudingoni hokendi ndugujo javanu ya jiapwe mwaha ya pointi sheo na bala yensi hatu wakati rilo ngeni haukaya de étoile harumwe dunia de grand étoile ilo harumwe dunia yensi hatu wakati rilo de étoile ya de harumwe histoire ya bali Afrika ya harumwe jeve ya wabali harumwe je set ya rienda ya bali ya nti nanti mtiti hamando ya shirika dwa lo premier wa shinda tsi puissance hamade Ghana ni South Africa kama donga laze superficie hao hizo ya manambo kange bidweze esprit za hatu zihuwe watangazaji kwezi ze esprit za hatu naziho kama karti watiti karti jahale abangi abo yodo bana ka jadikaze leo haizo kaka mchuridunga hanjaza direct na mridunga haruma sen libre de Comore mridunga habari za Comore hawo mreje haruma Facebook ya hatu ngamjo njia ka ngamdo haruma za direct ngamjo riparisa haruma sofatv.com haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.